6 knjiga poezije i proze i u nastavku će biti naša gošća. Biće zanimljivo, ostanite s nama, brzo smo ponovo zajedno. I kao što sam već rekla, Vlada Sokolović, autorica je 6 knjiga poezije i proze, članica je Udruženja bosanskih umjetnika u Sarajevu, ali je također i članica Asocijacije pisaca Australije. Živi u dalekom Melbourneu, a u rodnoj zemlji ovih dana promoviše knjige Čovjek koji je izgubio identitet i Iskušenje. Vlada u nastavku sa nama u studiju Novog dana. Dobro jutro i hvala što ste došli u Novi dan. Dobro jutro vama u studiju i gledateljima vaše veoma renomirane televizije. Zadovoljna sam ovdje i zahvaljujem vam što ste upriličili ovo druženje i ovo moje gostovanje. Gospođo Sokolović, vi zaista imate bogatu biografiju i nekako je teško sve ono što ste vi uradili staviti u rečenicu ili dvije. Dobitnica ste i brojnih priznanja. Da li vam na neki način više znače priznanja koja su vam dodijeljena u Bosni i Hercegovini i da li vam više znači to priznavanje vaših uspjeha u rodnoj zemlji ili u dalekoj Australiji gdje živite? Mnogo mi više znači u Bosni. Zato ja kažem uvijek da sam ja pisac koja knjige piše, a svaka stranica Bosnom miriše. A meni su najveća priznanja čitalačko zadovoljstvo, jer mislim da su čitatelji i najmjerodavniji da daju svoj sud i zbog čitatelja koji prate moj književni rad, oni su mi radili dugogodišnji čitatelji, ja sam zapravo ovdje došla iz dalekog Melbournea da se sa njima lično upoznam, da ispoštujem njihovu želju i naravno obostrano zadovoljstvo. I zato sam ovdje i zahvaljujem se svima koji su upriličili promocije, gostovanja, druženja i tako dalje, da ne znam mnogo vremena. Prije nego što počnemo pričati o promociji knjiga, odnosno o knjigama koje promovišete ovih dana po rodnoj Bosni i Hercegovini, ne mogu da vas ne pitam kako ljudi u Australiji percipiraju vaše pisanje. Da li su njima bliske teme o kojima vi govorite i koliko su kroz vaše knjige imali prilike da upoznaju naš mentalitet? Pa, ja pišem na engleskom također i kada mi imamo naše, bosanska zajednica u Australiji mnogo dobro djeluje. Imamo i bosanski jezik je priznat i zastupljen u školama. Imamo naše folklorna, kulturna društva, slavimo, pravimo zabave, mi to zovemo zabava, ta naša bosanska udruženja, povodom Dana državnosti BiH i Bajramska sjela, sve propratimo što god da je, jer mi čuvamo Bosnu, iako smo mi daleko od nje, ona nije daleko od nas. I svaki puta ja sam veoma aktivna u tim zajednicama, oni me pozovu i naravno ja pročitam stihove obojene nostalgijom posvećene Danu državnosti, ovome, onome. A u tom slučaju mi pozovemo također čelnike vlade Australije, pozovemo predsjednika mjesne zajednice, ministrice Multicultural Affairs i tako onda ja pročitam nešto i na engleskom. I naravno ono što oni nisu razumjeli na bosanskom prevedem ja ili već ko vodi emisiju program, tako da su oni upućeni i uvijek dobijemo jako pozitivne njihove komentare i osvrte. Zadovoljni su kako se mi lijepo družimo, kako čuvamo našu tradiciju, kako smo na okupu i kako promovišem ja na neki način kulturu naše Bosne i Hercegovine u dalekoj Australiji. Tako da me ljudi zaista, kad ljudi misle na našu zajednicu i na sve ostale, nazivaju više puta da sam ambasador kulture Bosne i Hercegovine u Australiji. Koliko je teško naš mentalitet približiti ljudima koji su rođeni u Australiji, dakle koji žive tamo? Kako oni reaguju? Mi vrlo često iz Bosne i Hercegovine za sebe volimo reći da smo jako gostoljubivi, da zaista svojim gostima se trudimo pružiti najbolje od najboljeg, najbolje od sebe, najbolje od naše zemlje, najbolje od naših gradova. Vi sigurna sam isto tako koji živite u dijaspori na isti način nastojite predstaviti našu zemlju, ali i mentalitet naših ljudi. Kako na to reaguju stranci? Evo imate prilike, živite tamo već godinama, svoja djela predstavljate i ljudima tamo. Kako oni reaguju? Mi upravo, dobro ste sve pokazali, upravo što rekao malo prije da mi promovišemo kulturu i našu tradiciju i našu bosansku kuhinju kada pozovemo što sam već napomenula. I poslije to sve pročitamo u australskim novinama, da su jako lijepo napisali, da su oduševljeni kako mi držimo tu kulturu, kako na nivou i kako sve najbolje shvaćaju vrijednost našeg mentaliteta
i mislim da umijemo da čuvamo naše korijene, jako smo daleko, i mislim da su oni svjesni naše baš ljubaznosti. A kada ste spomenuli gostoprimstvo, ako dozvolite, ja bih kazala samo kako sam dočekana ovdje na aerodromu kada sam došla, ukratko bih rekla, i željela bih se zahvaliti. Do jučera su moji virtualni prijatelji, zahvaljujući Facebooku, i čitatelji mojih dijela, prije ko sam vidjela na aerodromu, sačekala sam na aerodromu koji ja nisam očekivala. Ja sam putovala 28 sati iz Australije, bilo je problema i kašnjenje i sve to. I kada sam, brat me čekao iz Tuzle, došao na aerodrom, međutim mene su opkolili gospođe, prepoznala sam likove sa Facebooka naravno, i ovim putem želim zahvaliti par imena, bih sam spomenula, pa ću reći nešto još. Gospođi Halimi Mojđinović i njenom suprugu Ferdinu Mojđinović, koji me čekaju, ovdje smo isto dovezli, i Nisveti Skredić poetesi, Mejasi Dupanović profesorici, Mithat Mekić Meka doktor nauka sporta, Smajl Grbo putopisac koji je još bio. Ja se izvinjam kako ga zaboravim, ko me još dočekao svih njih, uzbuđena sam i to, ali sigurno sam veoma zahvalna. Ali kad sam ja njih vidjela, da su oni mene opkolili, da mi nosi cvijeće i da... Nazifa Čemenica, bila je ona također, i oni su isprintali velikim slovima dobrodošla su Vlada u svoju Bosnu, i moju su sliku sa Facebook isprintali veliku sliku, oni su držali kao da dolaze sad, ne znam ja tu. Ja sam se naravno oduševila, rekla sam pa to je Bosna, to je srdačnost, i onda sam rekla pustite me da zapišem stihove i napisala sam u minuti, duša mi izdiktirala, srdačno pozdravljam je ljudi, svaka travka, svaki kamen se budi, prepoznaju mojih koraka tapat, javlja se i vjetra šapat i sunce spušta se niže, da jedno drugom budemo bliže. Moja sjenka sa zemlje se diže da je sa mnom u mom ushićenju, da skupa udišemo kapljice sreće iz zraka zemlje koja mi je majka po rođenju. I ptice mi pjevaju, poznaju me po mirisu kože, a u srcu toplina, kakvu samo zavičaj ponuditi može. U sekundi su mi ti stihovi navili, ja sam to zapisala jer zaista Bosna inspiriše, Bosna je bogatstvo, što ste rekao, što primjer, to je veoma se oduševljena i hvala im što sam tako dočekala. Govorili ste o zaista srdačnom dočeku kada ste došli u Bosnu i Hercegovinu. Vi ste u proteklih nekoliko dana promovisali vaše 2 knjige, Čovjek koji je izgubio identitet i iskušenje. Kako su prošle te promocije? Da li ste vi zadovoljni? Prezadovoljna sam zaista i oduševljena i dočekom. Bila sam u Bihaću, upravo sam sve iz Bihaća, bila tamo promocija, gostala sam njihovoj televiziji Usposanski kanton jučer ujutro i zahvaljujem svojim putem magistrici komunikologije Gorici Bukić i njihovoj urednici radija Usposanskog kantona Sanoj Šarić, što su bile promotori i moderatori promocije. Također njihovoj školi osnovnoj u Ostrošcu zahvaljujem na jako lijepom dočeku gdje su djeca restovali moju poeziju i tu je bio direktor biblioteke i pedagog, direktor škole, nastavnici. I tortu su napravili na kojoj je pisalo Dobrodošla Vlada u svoju domovinu i na jednoj strani je naslov mojih knjiga, što simboliše knjige. Oduševljena sam i koliko mi je Bosna nedostaja, sada će nedostajati još više. Nedostajat će vam sigurno još više. Ne mogu da ne pomenem, vi ste uvršteni među 30 odabranih bosansko-hercegovačkih pisaca za aleju jedinstvenih pisaca, među kojima su zaista velikani Abdullah Sidran, Nedžad Ibrišimović, Vehid Gunić i još mnogi drugi. Rekli ste da vam posebno znače priznanja koja su vam dodijeljena u Bosni i Hercegovini. Koliko vam sad znači ovo? Aleja mi znači mi to što ću u aleji jedinstvenih pisaca, gdje će biti zasađeno 30 breza u naše imena, u toj aleji vječno imat ću svoju adresu. Radije me puštam korijene tamo, odakle moji korijeni jesu. Mislim, to je tako. Jedan odgovor u stihu vrlo prikladno za autoricu poput vas. Rekli ste da sada kada se vratite u Australiju da će vam matična zemlja nedostajati mnogo više. Kako vi sa druge strane komentarišete odnos Bosne i Hercegovine prema svojoj dijaspori? Odnos Bosne i Hercegovine prema ljudima koji širom svijeta nose zaista samo najbolje o našoj zemlji i nastoje promovisati na najbolji mogući način. Ja mislim da imamo jako dobru komunikaciju sa domovinom i sa cijelom dijasporom. Naša počasna konzulica, Džemileta Gabriel, počasna konzulica za Bosnu i Hercegovinu u Sidneju i u New Walesu, ona je nedavno, mislim, isto i ona gostovala kod nas. I ona radi na spajanju inovatora, na spajanju kulture. Ona ovdje isto je često u Bosni da potpomogne gdje šta može i gdje šta treba. I financijski, i kulturno, i podupre sve to. I mislim da dobro radimo na tome. A ja se borim mojim knjigama, ja sam rekla da su one jako dobre.
da služe protiv asimilacije djece koja se rađaju ili odrastaju daleko od materinje domovine, jer pišem izvornim bosanskim jezikom, razumljivim za sve generacije, od najmanjeg djeteta do akademskog, jako su razumljive i pitke i mislim da uspijevamo da očuvamo i korijen i dobru saradnju i da to ide sa dobrim tokom. Nadamo se da će zaista djeca koja žive van granica Bosne i Hercegovine, koja žive daleko od svojih vršnjaka koji pohađaju nastavu na maternjem jeziku, moći kroz vaše knjige da održe tu konekciju sa Bosnom i Hercegovinom. Rekli ste, već ste pomenuli svoj povratak u Australiju, kada se vraćate nazad i evo možete li reći nešto više o planovima, da li ćete ove knjige promovisati i u Australiji? U Australiji sam već promovisala knjige sve i ovim putem samo bih da kažem da je profesor Anis Muminović, dugogodišnji urednik radio bosanskog radija na bošnjačkom jeziku u Melbourneu, preko 20 godina uredno uređuje i vodi taj radio, inače profesor iz Brčkog, bio promotor svih mojih knjiga. Jedan od promotora, bio je promotora Emir Gačanić, novinar, publicista, bila je počela sa Konzulice i tako dalje, bilo ih više. Ali on je jedan od tih ljudi koji je tako znalački, tako analizirao te knjige, tako da kao književnik priča, kao recenzent. Ja bih samo pomenuo 2 citata iz mojih priča, pošto nije vremensko nešto čita, koje on je nazvao biserima iz mojih knjiga. Između ostalog, toga ima mnogo, ali evo 2 koja mi simpatična da sada kažem. U jednoj mojoj priči, autobiografskoj, koja je tako autentična, u kojoj se svako pronađe, gdje sam opisala, ja počnem iz mnogočlane porodice, roditelji su nas imali 9 djece, otac je bio rudar. I naravno, skromno se živjelo i ja sam se požalila kući kako to da ja nemam kuhinju u školi. Djeca jedu, a ja nemam, a škola je bila 5 minuta od kuće. I otac je kazao ovako, među tolikom djecom kad se zaigraš, nemaš kad ne sjetiti se da si gladna. A mater je na to kazala, lako je tebi pričati, nije glad glupa kao glasači pred izbore, a da je moraš tako lako zavarati gdje čitati. Sad će u izbori, pa neka se glasači ne daju zavarati. I tako, rekao je profesor Anis da je to biser iz priče. Jedan isto citat ću kazati iz jedne druge priče, vode iste priče. Požalila sam se, kod nas je Buranija bašti, kao da smo, iz Tuzle sam rodom, ali to je kao Sembir i Nicali, kad ja dođem Buranija. Kaže, mater, ja ne mogu više da idem Buraniju svaki dan, ima nešto drugo. Ona kaže, što god pojedete, dobro je, nema ogledala na stomaku, ne vidi se šta ste jega, gdje su vitamini, mjesta. Ja sam bila dijete i to sam popamćala i pišem po sjećanju te priče autobiografske, a naravno druge priče su o izbjeglištvu, o ratnim tegobama, ne o ratu, nego o sudbinama nas raseljenih, kako smo se integrirali ili ne integrirali o tim sudbinama. Pa sami naslovi, recimo iskušenje, pa čovjek koji izgubio identitet, dosta sami naslovi govore. I naše su knjige veoma dobar čitački efekat, zadovoljna sam što su dobro prihvaćene. A što se tiče promocija, večeras imamo promociju u Maglaju, Domu kulture Eden Mladić i nadam se da će biti dobro posjećeno u ponedjeljak, znači 10. navečer u 18 sati u Tuzli u Deri Suši biblioteci, gdje će promotor biti moderator profesor Ljubica Hodžić, a jedan od promotora Šima Ješić, moj školski drug. Bili smo dječji pisac, znate za njih sigurno, bili smo zajedno članovi knjižnog kluba Mitra Trifunić učio do prije rata do 90. godina. I 12. septembra u 18 sati u Domu kulture Preporod u Zenici, gdje je moderator, dugogodišnji direktor opće biblioteke u Zenici, profesor Mithat Kasap, i promotor će biti publicista, novinar, književnik Said Šteta, kojemu ja sam bila njemu jedna od recenzenata njegove knjige naslovljene Tragom čaju papaje, a drugi recenzent je bio Džemudin Lačva. Bila velika čast da sam baš i ja jedna od recenzenata i bit će Rašida Muhić, direktorica Doma kulture, promotor. Pa se nadam lijepoj posjeti, lijepom druženju, bit će zakuska poslije promocije, a ja se vraćam za Australiju u petak 14. Došla sam samo na 12 noći sa putem 2 sedmice, vrlo malo vremena, puno želja i ali ja sam zadovoljna sve u svemu. Malo vremena, ali mnogo toga što ste uspjeli da uradite za te 2 sedmice u Bosni i Hercegovini. Hvala vam. Mogu se oprostite, imam vremena samo 3 minuta da se predstavim u sliku kratko. Ja sam jedna skromna žena,
iz Tuzle, tog lijepog grada.